Yoko boyezo moba mole koli kobo kile bozo PDG yoko terero timoge yoko ngani ngamozo manene noma yoko boyelo timoge yoko ngani ngamozo manene noma Yrongi tabezwi na nyamateke Wana baro mbuchu nyulunda mekena la kulaga mboke na gembo miake mame Yayonzo mebozo makiana banzuma Yedo mweko wongo ole kitanyungu Yemiro wasire nenganga Lukole la wole ngoke Bana kini Bana poto na ebike tukomi na ngunga vakasi Masole bandi kolo mbunda e kole kolo Tozala mibale na kuma beleni sakina etikala Njoli Otama roi de folklore de Gré-Quater Marichal Njoli Otama yeyo babi chaque dimanche abengi bana fibo bana imana bana veya bana dragon sanga balende tepe mazembo tokutana bana tu ana mongo nyonso walingi beja dame biloko beja to mebela to mabenda o mebela toma au chaque dimanche so komika croisement station ya Bokassa Kabambar au Pusani croisement de l'école na Kabambar yakawana Terra Nova beaucoup d'abosé qui luka Njoli Otama na kolo mopepe babi photocopie pour ya il faut original ya original ça y Tomo bongo ole kitanyo ale chamo pepe oya mnato chapi nyamo pepe ba pinese toboki poto chamo pepe poto tamo bia ses amours kakao Terra Nova isika bia se fani na kini taba pe yango wana maboke penya ya kitoko tabeza sikla swana to dane après na sima ozoli kiteko na ndenga mystique oli apenya toma ya ba bibela toma Marichal Njoli Otama kolomunda roi de mon peuple, oya simi roi tout le folklore à Gré-Quater, Njoli Otama. Marambango yango na bengi bana tout le monde entier au bazar na kata ville à Kinshasa. Tokutana chaque dimanche awa na Terra Nova. Croisement Bokassa na station référence yango wana usani muke. Croisement de l'école Kabambar ou Taboseke luka Njoli Otama wana 14h marambe bani. Yoko boyezo moba mole koli kobo kile bozo PDG yoko terero timoge yoko ngani ngamozo manene noma